E matai mautinoa ia koe a whakaasinga te COVID-19, ka whai koe sali o wisu, io me mawhatua soko, koe poko ne te flu. Ka yulu seke akaloa au mea kai, io me se songi lei ne koe a mea, tau mana wanga vai whakasaitia? A mea kona ne whakaasinga masani o te masaki ko te COVID-19. Tale, whakangawia o te whoitino, mo te vela, a mea kona ko whakailonga katoa o te flu, pena foki mo te COVID-19. Ka whaitou vela e nofo io me mailunga atu o te 30 degrees Celsius. So ko taki whakawave ki te whakai masaki mo se whautuanga a lato. Ka whai e isi a koe e whakaasinga o te masaki ko te COVID-19, io me koe whakatalitali koe ki o COVID-19 test results, whakamole, nofo i te whale, kai whakamau mai tino, io me ko kāinga i loto i te o tau whale. Ke lasi tau inu ke vai, pēnā foki tau kai ki mea kai pāleni. Whakaonga a masks, mā whai e isi ne tino e nofo mokoe i se konga io me se potu. Ka whai e positive tau COVID test, tau tali ki whakatonunga io mo ko whautuanga ka tuku atu ne te tōkita. Ka whai e whakasaitia tau mānawa, mai o whatawhata, tai numi tau mā whau io me confused, whai ngatā io me se mawhai o whai pati io me ngasuesue, so ko taki whakawawe ki te whakai masaki. Masaua me mawhaifua pui ke moa e maua koe ne te flu mo te COVID-19, ma whai e tautali koe ki a wala pui, mea koa atu ni te matangaluenga o te ola le. Ki whakatau whisoasoani tātou o pui ke malu tātou, mai te masaki whakamatako tēnei ko te COVID-19.